Mission doce ng feliz y dulce día papo unang kuboporta. Great isa kubotay día más junto con nos den otra edición den adray di extra kumayeta. Un placer pa mi drenta den bukas unang kubota. Mission doce kora kubong kuboti yung inquietud algo que kuboke pa nos pone atención ribaje, mándanos un mail na digital@extra.cw. Inanang mi amigo Sambo ta atende mail nang anto así que nos también cerca bo bin hatra un reportaje tabo. Mission dos, ay Diyos, takunya tayo on ta pastas na ki. Halas, nekon tayo, hindi ka din graba sa bosato, corrector. Kiora ko pita graba botama, botama nebo kay kibra mi pia, bon kaya mi kresa bila mas grande, no? Botama ne sambo. Sit, no mintin punti reda webo, sai kong, ekos ka mo chambro mahosay ta si kumi kada be, den mi papia, eta partami, eta grabami, sing sa stikam, minta septemas, pese awen tin punti reda. Pero un kosi mi babusabo niya, bate ne ku hotel Howard Johnson tabay tariba vindisi, corrector, manemi tabisa, e koya bay manek ketu tapayan no sa, no un tabong, anto ne kumita salo mabing kumihamar, pamimes bay bati, corrector. Pero no ne atende botas trobo ora que mi tasera pa mi atende kumiende nang. Okay. Hayo. Mission doce nang patras si Kibo sa Tamira Hospital Novo. Ahora kinanta ya me Curaçao Medical Center. Mission doce na esto picos rondo di edificio bonito, no? Mission doce na como por una boyo, comprar algo del supermercado, bota llegar na casa, basquene cosa sali 5 florin, ora voy a casa costa sali 150 florin. Tapi sa siya laga para bom tu may mas paso, un tisempo pa que awata compro vegeter, sabihin ang perito ng vegeter, un cantidad de placa, awata bimbisa, puta falta 12 milyon extra! 12 milyon! Siya 12 lang, taon na tasaki! Taon na tasaka 12 milyon extra! Ang kasumar tabi bisa, sita may fiya, pakeng pagabek! Anto takidiya tabi ndro makide, kidiya lugar kita ka. Anto award tapini encuesta parlamentario, diripiente, tasalikos, kuta disparse un candidat di droga. Fuerte de guardia di police, ante también un smoke screen para Laga Pueblo, lubida, ribesunta aquí. Un talubida, encuesta parlamentario, también, o sigue disparición de droga. Mission doce nang recientemente tabat yung investigasyon kami na Holanda ba sienterong onderzoek pawa kong nos akinang ne país chiquito aquí ta atende ku refugiado. Mission doce Holanda may se tene cuenta ku nos ta un país chiquito. Nos un ting lugar pa ubicatur e refugiado nang kuti aquí. Anto mission doce na no papio mes ya asunto financiero. Asunto financiero di nos mes un tachabonge. Ku Holanda que pa nos ayuda en verdad mission doce anto Holanda eri abotingo ayuda pa nos pa ayuda nang. Un tasnes ta abri mang yuda tuma e país ng grande manera Colombia, Argentina, tu na país na mes ta busca moda warki di sa kanang pasena na bila mucho pili mi país. No siya nang bang sere ko sero si yudami pa mi yudabu un tastes na zomar po habri brambang tuma duna anto kita sobra pa nos mes mission doce nang kita sobra pa nos mes. Mission doce nang nos para kinanang dilante lugar sitio camina din comienzo di simang at tumaluga ang insidente masama sa farfelumes. Esnang kutay pa sirvi i proteja, asali may sirvi i proteja, anto nabula din ang kas. Mission doce na mo sa kisayta si ku ami como may como ciudadano, etas pantanos tut, o sa mes yung kasefmas. Mission doce na tao falta respect enorme. Awar verdad, ting diferente asunto, diferente aspecto ko nos tatende, punta mo akinang. Mission doce na se regresa inang tablet si pa evita putabula ki dentro. Mission doce na ko bade, pero un kosi, están kuta si joke ng hapas. Kung ang hapas, no lumida. Kumanyang ora ko nandrenta den bokas, ta 911 mes mo tayama, ang tataname estiguming atende kubo. Yes, arriba, kaya bloto, grita, fuck the cops. Nangabula den bokas, mo kore llama 911. Mission doce ng laganos ta serio, laganos ta sincero. E kos ka pasa aquí, tiempo pasa. Anto action, protejanan kas, tabong. Katabo, ang tabita espera kung mas pronto posible. Kue solucionar a casa aquí, kue criminal na están responsables
Cualquier cosa aquí, no persigues aquí. Casao, no persigues aquí. Nos meses de los tranquil, safe, riba país aquí. Misión dulce ng un feliz día. Directamente, for the Garipito Weg. Amit ang servidor, Mayeta. Ciao!